Nó người kia còn tết để là đời để cái đốt mắt trong kỳ bria thì vào đàn hàng này nó xuống lẽ ăn được không và không phải chặt từ điều nhưng mặc số thuộc yang cái chính lẽ thì về tính đủ lồng ba cái định chính ra ada di pet sau đông pet keluar dari dia ni di đốt mắt kan lo trong kỳ bria là chặt từ điều gì để cái này kỳ bria pak kỳ bria chặt từ điều thì mặc số thuộc yang cái chính kia trong cả tâm. The people of Meghalaya are with you. The youth of Meghalaya are with you. Keep fighting. Keep fighting. And I'm sure that in the days to come, more and more youth will join in this protest. Till the day that we see that true transformation, true reformation in the education system of our country. You see that the youth are the future of this country. The question you want to ask is, what future? What kind of a future do our youth dream of? When the examinations are compromised, the honest students are being cheated. What kind of future do we look for our kids, for the students, for the youth of this country? Naso diau Bantet bat banyodi yang ada woi gitu kisah. Babang ikut ya pun kan gitu melang. Banpuni ya kajing kita dan ya kajing dolang kajongi bat kajing ki atauembeli. Naong dia pelapet ya kadoi. Ya kidot mat jong diberi ke badan hangi. Nasulian dong. Bakung kejak beliau di maksuku. Ya kajing ya dibayar tentu lembah ini jinja. Ada pipet saudong, pipet keluar dari dia ni di rumah selalu. Jom beri nak ada beri lagi. Lekin dari kiwai pak kita beri. Kita sungguh yang kajing kia jom katam. Ngapa engkau yang ni nama batin-ting, kau kajak beri ni penting cepat. Bimut ada link di paper apa di beri, ikut sama gitu ni kiwai le exam kontak ini. Ada link di paper, jom exam berapa? Di berapa dia pun? Hari ni ikut sama dengan negara ini, atau kampung sih yang ikut sama dengan negara. Jadi ada lembak ketinggalan ke education system, boleh yang tak kami ikut sama, lalu sama kita sama Port Delhi, kita sama Port Mumbai, kita sama Port Kolkata. Kami tak, yang kita sama, jangan Shillong, jangan Longston, jangan Jual. Ini contoh yang ketiga, yang dibalak wanita, yang ini yang ikut sama. Nak keren, nak kasih kekret, nak keren, nak kasih slow, datang, yang kadang-kadang punya balong, bawa kensting, yang pun kensting. Kini kijinja kita tangi kibri juga show seritor kita yang ini yang dikuang di sana yang dibahaya bisa di banyaknya yang pun tidak bisa. Hari ini orang bangga kijinja aka kulit putih aka education system kamu tandawa kamu utang seritor kamu tandawa yang baru yang kau yang Indonesia dengan ini yang itu. Lembaga yang sini pemerintah, nakut, nawar, yang dipilih kita, yang dipilih sama dengan beliau, punya misi semat, berpengkau, yang asal dengan itu. Kumalakan, kumalaon, naduk ini. Maka dia ada di kamput, tang ada di kakaklang, yang baru. Di badan dehi bansong apa ukur usam jom dari India takkan dari lamina dari India dari singin praen kena wajah di polisi kuandra nak jom dari India dengan kota dari sini lembaga dari Papua yang ini yang baru bandung bapa doni bunyi jenja yang ini syakmat yang pentau yang wan yang ai ketingkersa ngedongpi yang pentau syabar Bangiru kungajalah, niru kungajak keliru di Sukia, yang ada jinja, baknita dan sendak, bangdawa, dan bantaban penah, yang kulit putih, ban penah, bagi tuan sama hidungi, di tuan hidungi hidungi, hinung cakta, nangis sama. Bagi nonggok,
Unta jala unta jak real semua tu wero kana jak real jongi ugala shibla kun sama ugala shibla yang kadang kasingen lembaga kasing sakta akhir gitingja banong yang bandri examnya yang kami bakun tadi buat apa kan bahkan koi kabur bahaduk belajar pada jinja nak kalau hayin jonga nak kalau hayin jompi dan hayin jongi bagi sakit di real banong bagi lengkap yang jingkala ilangkap menkena yang education system pari dua persa nakwa bantuan yabi syem yang jingkit dia happy bidon lagi kurang gitu bidon yang dibahaya nasab kada yang tinggi klik yang dikun sama gitu yang community Banyoi di konsama, di bapuli, di colleges, di fair, di school, di fair, bapingawan mandang nangka, hanya aku mengajar program, ninawa mengimbalayu, upresiden graduasi undang kamsu anda ni exam, upresiden graduasi undang kamsu anda kamsorka, layan, lebih yang penting, hanya zakah, hanya zakah, hanya tunailah. Banyak keren, bantawa, bantuan jingkala, harta education system, dan yang berkomputer, yang punya putih, akan dari India ini berokok. Balai, nama Congo, nama Sompi, di Konsumna, dengan saya beri beri dia terjadi. Dengan nama beri dalam dia pak, prinsip dia jingkit kiri, kalau ngilangi berhala, kalau ngilangi banyak perta, banyak hit. Dalam mati kita prinsip yang tinggi ni kalau tadi. Nakwa bakanya kalau ngajing sering bakal jingkang tu. Nanga umuman dong di kumai masa mulu. Basyam yang jadi akum tinggi jauh. Wakau mati nanti mati mai juga. Nak awak dah beri piluan pendak yang dirasakan. Nak bertanya lo, nak bertanya di som kemudian jelas beri ditry jika kenal kesap ditry dengan diri lebih dia katanya ni kita ditry dia lagi kisah kokok hanya ni jom berapa penuh beliau ni sekarang kalau kaya kau diskusi nah benkeren mana tu dia nasional penting ngapet dia kedua dah nanti nominasi menang dia sekarang nah ini membuat negeri empat kerja dia banyak dibuat kerja dia neutral apa dia katanya Masmumong, ngapan keren, yang kemudian keren, ngapan tumpal, yang kemudian tumpal. Nama dalam kimia kena, dalam kimia susu, yang dengan sisa. Nawan, wanwanra, kasorka India, yang di polisi, yang fair, sawat di Sembalang. Nyok ko exam, apa menghaya, hamil ko, sekarang kita, hamil ko, sedeli, hamil ko, sekarang telah. Dalam Sembalang, penyekeran langsir, pentolang langsir. Dan tentang dalam kamu ia bijak, bijak saya bijak. Ikran sak semua. Dalam masyarakat India, wanra di polisi di bawah nanti cakap, kalau kata, dia pergi, agak pulih ke dalam ini. Ini namanya apakah India di sana negeri India berlaku tidak ada pilihan dia kita ini mereka ada yang special provision ada yang special exemption kumangilale hakisan kibalada nak bertahu sini bakiri kibai nilas apakah puas kadang lagi dunia lakon dah ada pun rendang sedang bengam jumlah tawak kilometer buat di Sembalang banyak lak keren, banyak lak yaki, balai, nama wangi dalam tamunjang, dalam betang banyak lak yaki, dan di dalam kamar dalam wangi dalam kamar di tengah lagi, banyak dalam lingkap lagi. Bagi sisa lak berhenti, bagi konsumlah di hadar, di badan tangan dia semua. Kalau dia bentak kan dia sekarang. Dia katain, balang taruh. Toy kat kibal lah bandan aku menjaga
yang dikhut dengan zat beliau langsung menaik kezingai kulai yang yang baru berlawan ban manusia yang dipun sama ban pergi syah buat ritual sekali ini yang diberlakukan bahkan selama haya dikhut dengan zat beliau nyokra tidon asenda bahkan gaji lagi bak minang yang nang ni syahmakku kata kena kubur kalau mikro bentar memang ada zakat hati kubur bentar Indonesia sibun bangkren kumulung kajinya lang kajing tumung dengan kajinya lang kadai pangilwan banpembau bakum kibukot kum dikun sama dengan kejela miru hidon kajing show abang yoi yakikun sama dibasyak bom dibasyak fiat yoi yakikun sama dibasyak leben dibasyak lihat lembur hati buah sokar hidung ya tadi semua bakal dikasih lang dikasih dari penram ya kasih dong penon kambur sama pelat jom di bawah kulit angde Delhi Bandawa nama sokar India bakal Bandra yaki jingpengala akan hukum berpria ikini national exam di bawah nama kumli di jenjang di belajar kini kenyak di Islam di paper league, kejeng league yang di paper, kejeng syenda yang di pensana, yang ada orang jingem, kejeng kita yang ayok angkot, jom di keling di depan, jom di bahari macam, banpak yang di jom di pun, aki coaching center, berkumta ter-ter, banampak, sistem asam, dan berikret, nampak exam, kumil exam, kalau tak, yang ni pun berjalan. Kata, ketika keluar mengikut banpak, dan kerja cakap, bagaimana berkejiman dalam film tahun sini dan dengan kubur perusahaan saya bersolkan India bangun bakum lejelah ni don senda jogi pun sama di boksong yati hante bakum New Delhi bakum lejelah bakum di pun sama lejelah ni doa nama solkan India bagaimana mensyumkan madron banwanra ban pedang yang dijinggawa di bakum di pun sama tidak bu Ahmad juga solkan Before I conclude my speech, I would like to thank each one of you who are here, who are present here today. Thank you very much for your support. HYC, as stated by the leaders, we stand in solidarity with the youth who are fighting in New Delhi. We stand shoulder to shoulder with every youth who have suffered physically, mentally, or psychologically. We pray for you. Of course, we are thousands of miles apart from New Delhi to the hills of Meghalaya, but our prayers are with you. Just know that the people of Meghalaya, the youths of Meghalaya, stand shoulder to shoulder in your fight. And my brothers and sisters who are there in New Delhi, keep fighting for the rights of the youth. Keep fighting against the oppression, keep fighting against the adamant attitude of the present government. We also want to send a very clear message to the government, to the people that are in power. HYC, along with all the youth of Meghalaya, the people of Meghalaya, we demand that as soon as possible, or at the earliest, the government of India should take steps to hear the demands are put forward by the youth in New Delhi. Whatever demands that have been put forward before the government of India should accept them and end this protest for the benefit and welfare of the youth of the country as a whole. With these few words, thank you very much. Kudai Shibun, Yepidala.